especially wakati ambapo unaenda studio na unaelewa by the way I'm a university student at Meru University. Wow. So you see mwanafunzi si rahisi uwe na njia ya kupata pesa hata ya kupeleka studio. But you see wazazi wamekuwa too close na mimi. True. Anytime nahitaji kuenda studio nimekuwa nikiwafika karibu na wamekuwa wakini support. Want me kwa abolete. In fact obotuko. Yeah, because on Thursday into amtuko. No mo biro to on Friday morning. On a Friday morning. Iko na ba tikane to atenge ba yan pechi sa jamaro go baiga. Na kan tinaje to konyoro go kwa. Because that means like you guys to obotuko. Asire to obotuko na karo mo biro to gete. From the report to konyoro kuru so in the way there ali. I want a fresh plates. That morning kala oto. Chengo tabanga abantu mitwetola mwana mange usemina na yebina. Yagala no nyina bali ba muiti bali korola kana. Kibachi bangu ngobere ndete cyo. Ibatukura ne mwana. Igaye no mubere wo support ko tukute. Yesu naye ole ogosemelia gogo sesenya abande tata na inche tontiga Nebituruturu amo nebitage byanne byanya bikwene kiwa ase orogongo anene chinsemo au imeye county ya Kisii amo na isiko ye county ya Kisii anene asogote basobwamo imeyorogongo rwa Gusii asamatuka bwango iga abantu asubunge kimani gwabiri bagusiriya amagimabo ombene kima banya bakonyora wetungurete anene nabande konyorekana bari mbare bara wasiretiye amagimabo naina bo nigori tukulia rero tonyare tukubeka ekambi ito asensemo ya kirera ikutoka imeye wodi yebeno ebungene ya nyali bari chache ime county ya Kisii aiganene asi umoteli konyora unyarega guchinkuma asi oruboro iga manyikante buna Anton anyate gausiria obugima bwaye asintira yubotutukano asamareta ni ngoro addiction nganga samoita jene kaseni amarem Dixon according to umugosira gwantoni n'itonyora nene abantu abanga batanga nigantoni asirita sintira yubotutukano na akanyora nga gakwete mujana ane kongeresera inga kipuna ekasini ya inga kumanya tuma konyora umugano nga Anthony unarega gusira kuba process mo yesini na konyorekana interact. Okay, Anthony unamumaita mnekasi yana no montore digital. No montore digital, that means a simi taligoti hansa mono. So the last time we communicated with Anthony airing on Wednesday. No, Thursday. Yeah. Kana kire simi ante indiga montore tengamba kom. Kamuliro montareta bakagamba kuma bakakora. So from that day Friday ntukwa netikom. On Saturday nganya mama kumbol. Mohamber na Anthony. Kamote Anthony to gamba tenere last on Thursday. Kumbol kwa butura gamba ko mangamte ya inki na ya simi ateri kwanda tro. Timai pinki kenga telori ya tango kareki. Ndema kumwakira. Kata mwake simi yuti cheti kwanda tro. Saturday rikaera. On Sunday nganyora anti kantai nga umwana oli bado simi aitera yuka. Kamote nanchina tanto ko ya kan kanyorere mteza. Na bona mambe na ya kana nyorere mteza. Bono kuna tatanishi kidogo. So on Sunday ekarezi alarm because omondo digital commission online for those days. Avera be ingana riko. So tukacha tukatenga tutumo monto rangena na Meru arigere ngengi kigandra. So on Monday morning we sent a brother from Nairobi akaenda wake school. Kaike school akaenda bana baliko kenya kumoria yabo. Kwa na bakenya kumoria. So kwenye report cha chiringa mbale ba muri nya kitali obolire nini. So they went straight to Meru mortuary. Wakaika Meru ali bagatabunga muntu naroje lakini because tabatwanyana ntomo admitted lakini akairu moja ligete kwa 110. So wakaenda 110. Ona kare 110 abo endu ya toto mete
abanyara to confirm nga umubiri ino ole myatene na n'umubiri wantu yeah. According to na tuyota abantu babateba ngo umubiri wantu nya to konywa nga tukwati maiso na mine turamanyirira byose amaiso naro setayo lakini umubiri wantu nigo bwate uwakura na yimbete alafu amaiso nabakoranga natongire uno ndo maiti arusi yo satonge twagate iko chingoma na bwate chingoma sa maiso chingoma chi nyagosira Antonia bwate ni chi amaiso kano motu bose nende chipati chimentoro akire toro chibona muntu twamutomete ari yo mwana bitari ntwamete sosirira ona kerega tabate umuntu rega nero abataka mwana mino na babeta confused so information ya bwate neringa umieto mutu na maiso so from there tamaiti another part atoke kaumiete but that is the part fateringa na umieta maiso ne no mutu anene na temeto kwa na amona kwa wanafunzi walikuwa bakosoma amona ntu ya otemelo kamba na barabu na kwa sabare most of the group are in the last days though they were giving contradicting statements when kamba na barabu warana na kibako kore nganire according to abawariki wabo ya kwenye bali basoma amona nyagusira ntu laki banya twa komotebi bituko kyanya ta kuruba kubora kuri school neli ko cyakera abote kuri asesini bose neli tukurima uko bara wantu ne kwa abolete in fact obotuko yeah because on Thursday ndo amtuko no mu biro to on Friday morning iko na ba tikane to atenge ba ento chisa jamaro bobaiga na kantu nyachete konyoro uko kwa iko that means like igasire to botuko na karo mu biro to gete from the reports to konyoro kuru so endo we iterali abwate fresh plates that morning kala auto iko awokoranga that incident happened the same night obwaro nyagusira Antonia kwerebe no bwale bongana ngaki korwasi amenye mbora paine kabia lakini skuru nerere angen sawe KMTC no achieto guchi sente process yo koirana nario wale warumboli specific yeah we distance ya romo ni maiti mtori specific kuna eka seni Anthony na nene umuchimo bose bakwino ucha serikali kwa sababu waweza serikali neri stand ya family anya bako taka kuwata the matter uchimoto so the request serikali ya soime akwanya family because moroche Anthony akoro from humble background mtoka nyara kwa person tutweka ikorende na kibara amo option B na botora atata option B asa yuko tigere family decide yeah amakuri na maruru akubira omukomo una nyumba maichura omoteria belideni ere urenge gutera komotogia umurene nigwanene abanyakinyuru abaigane abibuli bantu banyari bagotora buna nigonya tagusira kurwa asensemo y'umutandao asane banyari bakongera buna nigo Anton analite anene kukwana wetra asin y'umutandao kurwa litukutia aselinde kurinde litukulia tichikane nigonya tagusira kwikira litukulia chuma asanya takonyoronga niga kwete nje bongo rupaniko da masora samuita nje ise Anton na ande na mu manyete nabo arwete ngaka bonge akagende school yaje bono joto cyabatabiga asini yaye yaburizo kurwa umutanda bono tukabana bwashwasi tukacho bwati nyagitari ndo achikomnyorande akaja tutoke mucha kwetu bono asenga nje tutorara muno tukasinywa ngitoka manyambono mutariyo ikira chikumanya ngikere Igo nabato bato buwa nandi no gukumya kone. Igai. Mwaka wote uyu no mwaka bona bwato mwaka kabiri. Se university ya. Igai. Goteba Antonia Ruetenka ngaja Ruetenka gaiga ngaki ya Ruete na nenga yachi. February ngaja ni tarehe 27 ali ari utaka ende school. Igaje gaikira katika bere ga umuntu abore nyina akamutumira kibya sabari cyo karira mate.
bono njira bomaete nga rindi kibasi kincha muikirete nere akagendera n'amasomo ayo amatemo ari gukora yo mweri ni gorari go kwa chumaine lakini bono takiti ko yakora Anthony school ke pana wasoma Meru University kero kende ko watekana amune chinku mabuno igwete Anthony niga ruarete go senjera ke ka chito konyorunga niga alinya gitari go sakwete niga kweta itere na mjambasi taruarete mbiyale ngaki indi kwanya to konole simienga Anthony niga itere na machambasi na niga kwete gonyorete simi musubati mo ba kwana nere kera ba kwana nere mbiyale ngicumata aramisi mba kwana tene ngachi ko mokonyo usaidisha mwa chibesa gole nonyenye ngamiete nyumba ya yali ese yali ngechu musubati mwaka mutabinga ya tiganje ndole mambia njengu tumire kende mambi bone kalo kwacho kiyo to mesimi akanyateri gosoa aya bakaganya chuma siri gosoa Jumamosi Jumapili ndibona to kumanyama ngana Jumapili maroko nga kwete umuchangari oyiga unyatanega komonyora ga kwete n'umuntu umaite gusumura mumuro mwabo manene mumuro mwabo Anthony manene nero mumuro aiga sachita kamonyora niga kirtu esimega tenga mumuro minara ukwete kutinero luta kamonyora ibari kuri bakagenda Meru moja bakanyora tayo bakagenda Ndera mabaje tukamonyora Ndera moja ego kuna anyata kuburege bacha gitu kumuri bakabona wasiwasi bagaita jinya gitari mbachi kamonyora bono bagatiga ni moja yatiga moja ni babona baje tukamonyora nwa aire tuna polisi bakagenda Meru moja bagatebunga banyana bara mubekema banyana tibarengo bona yembera no baje tukaba barwanje bakamubeko no atubite watanga Anthony kanyata kura somo tandao ngika keke ya anyata koira akabura na mugacha kupaka kumuri kurwara misi mba kwa ntiki matana n'umushwati umwa lakini aramisi kera yakikaba akachikumukwanira tamunyo akaganya chuma pia tamunyo kuna njendo chenga ntumete si Jumapili mambia taringyo wono maranete jogatebunga igo okatire ntuki na okure ngaikire anachiri poti chinga niganyo toka kwete mbantu kya banya tubakumba eresanga Anthony ga kwete polisi ige karba chete ige ganya mochali nali ba chete bakaba direct go just police polisi according to abanya nyimba baiga statement banya tabakobanga nireliga according to no kuwanto iganyo tu iga kwete kekima bose konyorora bera sa yua sanyo to gakweta samu iba mu bisiti sabwe kara kwete kekima kamonja pake moja asa kwete tempare go bose ngo chiro sana abuna tatamanya kibuya tatamanya kibuya ni ndo jotomonyi uko saba kwao amano kubani kwao gotia somuri beta singinga TV na nene serikali ngorikyo kwe njengo tabanga abantu kimitora mangana mage usemina na yebina yagara no nyina bari ba muiti bari korora kana kibachi bangu ngubere ndete cyo ibatukura ni mangana igaye no mubero go support kutukuta kuriga asi umuchi nyagusira Anton utoka asensemo ya kerera meyugudi beno ebungine ya Nyaribal chache una butambe Irene Lucas mugaka amakuri na maruru akubira umukomo una nyumba maichura omote